Dakle, došli smo do posljednjeg predavanja. Samo da vidim da li će. I kao što je organizator rekao, uvek mi je žao, pogotovo ovdje u Vrnjačkoj banji, ali bit ćemo tu još par dana da se odmorimo. Tako da još ne idemo, međutim, večeras je kraj ovoj našoj seriji i večerašnje predavanje Drevni astronauti ima za cilj da objedini sve ono što smo govorili u prethodna dva predavanja, da doda nešto više i da zaokruži sve u jednu celinu, tako da se nadam da će nam biti na korist, jer tema drevnih astronauta se često čuje. Kada sam govorio recimo o Anunnakima kod Božidara Prgonjića, to ima preko 200.000, skoro 300.000 pregleda. Ljude mnogo zanimaju takve teme, a opet sa druge strane većina izvora koje možemo vidjeti i na YouTube-u i na internetu ne ide dovoljno duboko u tematiku, nego se završava negde između neba i zemlje, zapravo ne spominjući Bibliju, barem ne spominjući biblijski pogled na sve to. Tako da mislim da mnogim ljudima koji ne prihvataju Bibliju, a koji opet nisu ateisti u potpunom smislu te reči, nego su agnostici, priča o drevnim astronautima izgleda logično. Ja sam jedan od tih. Kao dete sam prihvatao učenja i Ericha von Dänikena i mnogih drugih. Ali, kada sam upoznao Bibliju, onda sam zapravo promenio stav i želim da podelim sa vama ono do čega sam došao. Naravno, ne morate prihvatiti moje mišljenje, ali da dobijete neke bitne informacije. Evo samo da kažem, da objasnim šta je na ovom naslovnom slajdu. U pitanju je nadgrobna ploča jednog majanskog kralja, Pakala, koji je prikazan na toj reljefnoj ploči kao da zapravo vozi neku letelicu. Ovdje su nazad izduvni gasovi, noga mu je na pedali, podešava neke aparate i tako dalje. Naravno, zvanična arheologija i istorija kaže da je to nešto sasvim drugo, ali ovo je jedan od najpoznatijih primjera koje je Erich von Däniken i neki drugi proučavaoci drevnih astronauta naveo kao primjer da zapravo u davna vremena su dolazili kod nas neka visokotehnološka bića i uglavnom povlašćenom sloju ljudi, kraljevima i vlasteli i sveštenicima pokazivali tu tehnologiju, dali malo da se provozaju i tako dalje. Ja kao i na svakom drugom predavanju govorim u svoje ime i ne zastupam stavove univerziteta na kome radim. Dakle, evo još malo o toj nadgrobnoj ploči. Ja sam rekao prošli put kad smo govorili o megalitskim civilizacijama da većina piramida zapravo nisu grobovi, što se ne spominje u udžbenicima, ali postoji neke piramide koje su grobovi, tako da je kralj Pakal sahranjen u gradu Palenke, majanskom gradu Palenke, u piramidi. Dakle, kada se uđe u piramidu, to je njegova nadgrobna ploča tamo. Neki istraživači su napravili čak i modele kako bi jasnije se videlo da zapravo u pitanju na ovoj nadgrobnoj ploči je neka vrsta tehnologije i vidimo model kralja koji ovdje leti u nekakvoj letelici. Kada razmišljamo o vanzemaljcima i vanzemaljskoj tehnologiji koja je možda nekada davno bila prisutna na Zemlji, onda ljudi koji su pobornici te ideje kažu da živimo u univerzumu u kom ima jako mnogo zvezda. U posljednjih 20-30 godina je otkriveno da oko tih zvezda često postoje planete i čisto na bazi neke verovatnoće, na osnovu broja planeta koja iznosi u milijardama, veruju da je moguće da je život negde nastao i pre nego što je nastao na Zemlji. I pošto smo mi danas tehnološka civilizacija, da je moguće
da su neka bića postala tehnološka civilizacija milionima godina pre nas i da su proučavali univerzum i došli do nas, zatekli nas u nekoj majmunolikoj formi i pomogli nam da evoluiramo brže, odnosno genetički modifikovali ljude. Kada čujete takav jedan koncept da zbog velikog broja zvezda i planeta mora da negde postoji inteligentan život, to je evolucionistička priča koja zapravo prenebregava da teorija verovatnoće apsolutno ne može ni blizu da objasni poreklo života. Ja ću u Nišu idućeg vikenda govoriti o poreklu života, pa ako nekome nije suviše daleko, dobro ste došli da dođete u Niš. To je jedna druga tematika, ali je vezana za ovu. Verovatnoća za spontani, slučajni nastanak života ne postoji u ovom univerzumu. Da je univerzum ispunjen gradivnim blokovima belančevina i DNK, to još uvek ne bi bilo dovoljno da se sklopi jedna jedina živa ćelija. Tako da ove priče kako je univerzum pun zvezda, pa je onda verovatno da je život negde nastao sam od sebe, zapravo nije bazirana na činjenicama. Međutim, Sjedinjene Američke Države i neke druge države aktivno pod sponzorstvom vlade proučavaju mogućnost, odnosno osluškuju univerzum, ne bi li dobili neku informaciju od vanzemaljske tehnologije ili vanzemaljskih civilizacija. Dakle, kada pričamo o vanzemaljcima i letećim tanjirima, dugi niz godina su vlade decidno odbijale takvu mogućnost, ali istovremeno osluškuju univerzum i jedan program SETI se bavi proučavanjem ili osluškivanjem putem radioteleskopa svemira ne bi li dobili neki signal sa drugih planeta. Ja ću se kasnije vratiti SETI-u na kraju. I SETI, inače skraćenica, znači Search for Extraterrestrial Intelligence. Search, extraterrestrial vanzemaljci, search traženje i intelligence, inteligencije, dakle vanzemaljske inteligencije. I onda ću objasniti zašto mislim da je ovo S, koji ima tu jednu tačku kao znak pitanja, da li ima inteligentnog života osim na Zemlji ili nema, zašto je naopako u odnosu na ostala slova. Dakle, to je taj amblem projekta SETI i zanimljivo je da je budžet ovog projekta ovih godina, možete to proveriti, oko $200 miliona. SETI projekat postoji već dugi niz godina, mislim od 80-ih godina i do sada nisu imali nikakav rezultat. Kada se bavite naukom pa nemate 30-40 godina rezultat i još uvek vas finansiraju, onda treba da se zapitate zašto je to tako. Dakle, postoji neki razlog zašto se ovaj projekat finansira. Sasvim je moguće da će u datom trenutku, kada im to odgovara, dobiti signal. I onda će ga objaviti čovečanstvu i onda će se svi naći zbunjeni u čudu, pogotovo hrišćani, jer već postoje izjave koje dolaze iz Vatikana da ako jednog dana uspostavimo kontakt sa vanzemaljcima, onda će to srušiti praktično pogled na svet, hrišćanski pogled na svet kako znamo i uvesti jednu novu paradigmu. Tako da ne bismo bili iznenađeni, treba da proučavamo ovu tematiku, čak i ako nam izgleda nekako fantastično i neozbiljno, da se jednog dana ne bismo iznenadili. Što se tiče priče o drevnim astronautima, otprilike je započela sa Erihom von Dänikenom, ovde on iz mlađih dana, jednim švajcarskim hotelijerom, zapravo je radio u hotelu, uzeo neke kredite, krenuo po svetu i proučavao razne lokalitete, neke koje smo pomenuli prošli put govoreći o megalitskoj civilizaciji, piramide, muzejske postavke širom sveta i napisao čitav niz knjiga u kojima je njegova osnovna teza da ono što piše u Bibliji i drugim svetim spisima zapravo
je kodirana informacija o tome da su naše praroditelji genetički modifikovali nekakvi astronauti. Dakle, kada u Bibliji Bog kaže da načinimo čoveka po svom obličju, to su astronauti koji genetički modifikuju majmune po svome obličju i govore u množini ne zato što je u pitanju trojstvo, nego zato što je u pitanju ekipa astronauta. I onda on naravno razvija svoje teze sve dalje i dalje. Tako da u vreme komunizma i socijalizma, kada je malo ko u našim krajevima bio religiozan, mnogima se to činilo jako razumno i mnogi su prihvatali i dan danas prihvataju ove teze Ericha von Däniken. Evo da vidimo neke od njegovih knjiga. Ovo su naslovi na engleskom jeziku. Knjige su prevedene još davno, 70. godina i kod nas. Tako da jednog dana moj tata je došao iz grada sa svojim biciklom, imao natrag prostor na zadnjem točku da spakuje nešto i došao je sa gomilom knjiga koje je kupio od jednog trgovačkog putnika u Somboru, čitavu seriju knjiga Ericha von Dänikena. Ja sam to proučavao kao mali i praktično je to jedna tematika koja mi je ostala dosta bliska, a sa druge strane znam da je mnogima problem, tako da želim da se danas posvetimo toj tematici. Osim Ericha von Dänikena, ima nekoliko tih proponenata priče o drevnim astronautima. Jedan od njih je Zaharija Sitchin, koji je na pomalo drugačiji način prišao toj problematici. On se bavio oblašću gde je pisano klinasto pismo i napisao je nekoliko knjiga o tim takozvanim Anunnakijima. I ovo su neke od njegovih knjiga. Evo vidite, ponovo figuriraju Stonehenge, Egipat, piramide, veza sa zvezdama i tako dalje. Problem je u tome što je Zaharija Sitchin proučavao glinene tablice, klinasto pismo, i on ima nekakva drugačija tumačenja teksta od zvaničnih tumačenja. Ja sam rekao da često zvanična arheologija i istorija treba da smo na neki način skeptični prema njima, jer zataškavaju mnoge stvari. Videli smo da zataškavaju činjenice o džinovima, o divovima i daju interpretacije koje ne mogu da objasne činjenice u vezi piramida, tehnologije kojom su pravljene i tako dalje. Ali sa druge strane, to ne znači da bilo kakvo drugo objašnjenje treba odmah a priori da prihvatimo. Treba da smo skeptični prema svakom objašnjenju, pa tako i prema objašnjenjima Zaharije Sitchina, koji sad ima jednu malo drugačiju priču i kaže da su nekada davno ti neki vanzemaljci došli na Zemlju u potragu za zlatom, da na njihovoj planeti nije bilo dovoljno zlata. Zlato im je bilo potrebno da bi nekako revitalizovali svoju atmosferu i kaže sve to pročitao na glinenim tablicama. Ne znam kako je uspeo, ali dobro. I onda su oni genetički modifikovali majmunolika bića da kopaju u rudnicima za njih. Tako da je to jedna verzija Dänikenove priče o drevnim astronautima. U svakom slučaju, priča o drevnim astronautima zamenjuje Boga stvoritelja, koji je omnipotentan, svemoguć, sa nekakvim bićima koja su u stvari naša kosmička braća na višem nivou razvoja, ali su i oni morali evoluirati. Tako da priča o drevnim astronautima samo odlaže odgovor na pitanje kako je nastao inteligentni život. I da su oni pomogli razvoju inteligentnog života na Zemlji, kako su oni nastali. Neko je morao biti prvi. Tako da zapravo taj koncept ne daje zadovoljavajuće objašnjenje, barem ne daje ga za mene. Ta priča o drevnim astronautima je ponovo popularna. Ona je bila popularna 60-ih, 70-ih godina, pa se onda malo smirila situacija. Sada je stasala nova generacija istraživača koji se bave drevnim astronautima i ima čitava jedna serija
dokumentarnih emisija koja se bavi tim pitanjem. Ja seriju imam 15 sezona. Ponekad možete naći veoma zanimljive informacije, ali većina toga je otprilike bolje je priča o nekoj komičnoj seriji, nego, pogotovo kad su animacije u pitanju, nego nečem ozbiljno. Međutim, treba da vidimo kako je tokom vremena išla priča sa vanzemaljcima, jer drevni astronauti po Erichu von Dänikenu i drugima su bili ovde, modifikovali su, stvorili su čoveka i otišli su sa obećanjem da će se vratiti. Kada proučavamo Bibliju, postoje entiteti koji nisu ljudski entiteti, to su pali anđeli, ali su oni tu svo vreme. Tako da imamo istorijski kontinuitet nekih visokih tehnologija na zemlji i magije preko koje ljudi komuniciraju sa tim duhovnim entitetima. I treba videti koja je dakle, veza sa jednima i sa drugima, a opet, kada vidimo priču o vanzemaljcima, ne drevnim, nego modernim, negde od 40. godina, iz vremena Drugog svjetskog rata pa nadalje, mnogi očevici su videli takozvane leteće tanjire, neke svetleće kugle, neki su videli čak i vanzemaljce i sistem je sistematski jednostavno pokušavao da uguši ili da cenzuriše takve ideje. Kada bi neki pilot putničkog aviona dao izjavu da je video leteći tanjir, onda bi ga zvali na preglede i tako dalje, psiholozi, psihijatri i mnogi ljudi su izgubili posao, neki su završili u ludnici i tako je ta presija postojala dugi niz godina. Dakle, vlade sveta su terali ljude da ne veruju svojim očima onome što su videli, nego su im objašnjavali da je to što su videli su prirodni fenomeni, pad meteorita, neki meteorološki baloni i tako dalje. Dakle, od 40. do 90. godina prošlog veka politika je bila niste ništa videli. To što ste videli, to nisu vanzemaljci. Onda je došlo neko novo doba u 21. veku, tu negde od 2010. pa na ovamo, su počele vlade sveta polako da otvaraju svoje arhive i da javnosti budu dostupne određene informacije, čak i tako ozbiljne institucije kao Pentagon i američka vojska. Evo ovde vidimo snimak nekog letećeg tanjira koji su američki vojni avioni snimili i to je sada dostupno javnosti, tako da Pentagon je zapravo dao određene izjave, pri tome u svojim izjavama još uvek odriču da su u pitanju vanzemaljci. I ja mislim da su u tom smislu iskreni. Jer ako je ovo tehnologija tih drevnih astronauta koji su zapravo pali anđeli, o kojima Biblija govori, Sotona i njegovi demoni, ta tehnologija je svo vreme ovde, praktično od vremena Adama i Eve, kojima je Sotona uzeo vlast na zemlji, tako da u pitanju nisu stranci, nisu elijeni, nego su zapravo domaćini. To su, nažalost, domaćini koji su okupirali ovaj svet u kome mi živimo još pre 6000 godina i tu su svo vreme. Možemo ovde takođe da vidimo u Nacionalnoj arhivi Sjedinjenih država i na mnogim drugim mestima se otprilike sve više i više otvaraju određeni fajlovi i ljudi koji vole to da proučavaju, istražuju. Ali treba da imamo u vidu da iz nekog razloga, iako je tendencija bila da ljude prave ludima sve do 90. godina, sad se ta tendencija menja, treba da postavimo pitanje zašto. Zašto danas odjednom, da li su postali bolji, da li su se pokajali ili imaju neku drugu agendu, drugi razlog, zašto da postepeno privikavaju ljude na ideju da postoje tu nekakvi vanzemaljci i da postoji komunikacija sa njima.
Dakle, vlade su uvek bar jedan korak ispred nas, ali uz pomoć Biblije ja verujem da možemo proniknuti u pitanje o čemu se tu zapravo radi. Ja danas nemam vremena da govorim o savremenom konceptu vanzemaljaca, o projektu Blue Beam i tako dalje. O tome sam govorio u Torontu na početku ove turneje, pre nego što smo došli u Evropu. Nisam siguran da li je već postavljeno na internet, mislim da nije još uvek postavljeno na internet, tako da nećemo moći u potpunosti da pokrijemo ovu tematiku sa večerašnjim predavanjem, ali barem da vidimo što se tiče prošlosti, što se tiče istorije, kakva je veza između drevnih astronauta, megalitske civilizacije i prepotopne tehnologije. Ja sam pomenuo, kada smo govorili o piramidama, da recimo velika piramida u Gizi ima određene elektromagnetne pojave. Ona može da skoncentriše elektromagnetnu energiju kao neka vrsta antene. I kada razmišljamo o tim velikim piramidama, za koje nam zvanična nauka kaže da su to neki robovi vukli kamenje po deblima drveta i tako dalje na nekim peščanim rampama, onda se postavlja pitanje zašto nema slika koje to prikazuju. Egipćani su na svojim freskama prikazivali svaki aspekt života. Kada smo govorili o džinovima, videli smo da su prikazivali stoku, ljude, one zanatlije koji su pravili različite spomenike, kipove. Zašto nema ni jednog prikaza kako stari Egipćani prave piramidu? Te prikaze ćete samo vidjeti u slikovnicama za decu i u udžbenicima za osnovnu srednju školu i naučno-popularnoj literaturi. Nema ni jednog jedinog papirusa ili freske u Egiptu koji bi pokazao kako su gradili piramide. Zašto je to tako? Možda ih nisu gradili Egipćani. Možda ih je gradio neko drugi, kao što Inke nisu gradile one velike tvrđave megalitske. Ali onda kažu ljudi koji se ili struka koja se bavi pitanjem egiptologije, kažu stanite malo, postoji jedan prikaz na kome su ljudi koji su gradili takozvanu Unasovu, faraon Unas, piramidu. I to je bilo u vreme velike gladi, tako da evo, to je prikaz ljudi, zanatlija, koji su gradili Unasovu piramidu. Ne vidimo uopšte kako su je gradili, samo vidimo da su jako mršavi i da im se vide rebra. Kada čitamo Bibliju, u vreme Josifa je bila velika glad u Egiptu. Ne poklapa se najbolje hronološki, ali vidimo da je zapisana nekakva velika glad u Egiptu i ovo je jedini prikaz poznat iz Egipta vezan za gradnju piramida. Ali ne Keopsove, Kefrenove piramide, onih piramida koje su građene od kamenih blokova, nego Unasova piramida je bila građena od cigli. Ja sam juče pročitao tekst o izgradnji Vavilonske kule. Dakle, na kraju megalitske civilizacije, kada je životni vek čoveka pao i kada isto tako i snaga i veličina čoveka pala, onda su rekli hajde da umesto kamena pravimo glinene blokove, da ih pečemo i tako su zidali tu Vavilonsku kulu koja nikada nije dovršena. Kamen može da izdrži mnogo duže nego cigle, tako da je otprilike vreme izgradnje Unasove piramide je upravo to vreme kada se prešlo sa tehnologije kamena ili sa megalitske tehnologije na tehnologiju pečenja gline. Tako da evo pogledajmo šta je ostalo od Unasove piramide. Ovo je Unasova piramida. Gomila prašine i cigala, nema ništa drugo tamo. Evo da pročitamo još jednom tekst o zidanju Vavilonske kule, dakle 1. Mojsijeva, 11. glava, 3. i 4. stih. Pa rekoše među sobom, hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo
i behu im opeke mesto kamena. Dakle, to opeke mesto kamena označava kraj perioda megalitske civilizacije i smola zemljana mesto kreča. Posle rekoše da sazidamo grad i kulu i to je bio i dalje početak ili pokušaj da se napravi novi svetski poredak nekih 500 godina nakon potopa. Postoje mnoge piramide za koje verovatno nikada niste čuli, koje po svojoj veličini, neke od njih, prevazilaze 10 puta veličinu Keopsove ili Velike piramide u Egiptu. Takve piramide se nalaze na Antarktiku ili Južnom polu. Piramida, vidite jasno da su ivice potpuno pravilne. Najverovatnije je prepotopna struktura, jer nakon potopa više nije bilo života na Antarktiku, tako da se na njenoj površini vide sedimenti. Dakle, ovo je verovatno prepotopna struktura pokrivena sedimentima i zatim, naravno, snegom, ali ima potpuno pravilan oblik kada ga uporedimo sa Keopsovom piramidom, koja je znatno manja, ali je to potpuno isti oblik. Dakle, i pre potopa su postojale piramide i ova piramida na Antarktiku nije usamljena. Tamo ima 3 piramide, jedna do druge, koje su raspoređene na isti način kako su raspoređene 3 velike piramide u dolini Giza u Egiptu. Možete sami otići na Google Earth, ukucati ove koordinate i program će vas odvesti. Čudi me da nisu do sad zaklonili, obično zaklone, nešto zamažu i tako dalje, ali ovo još uvek nisu zamazali. Ovde je mesto gde se nalaze te piramide, ova sa stranicama od 2 kilometra i ovo su koordinate, tako da ih možete i sami pronaći na Google Earth. Dakle, postojala je i prepotopna civilizacija koja je gradila piramide i pomenuli smo prošli put da na dnu okeana kod Bahama postoje na dnu mora 2 piramide i takođe kod Kube postoje piramide na dubini od 600 metara. To, dakle, moraju biti prepotopne strukture, jer u ledenom dobu nakon ledenog doba je nivo vode u okeanima porastao samo do 80 metara. Ja sam pomenuo prošli put da poznato nam je verovatno u vezi Bermudskog trougla, to je jedna oblast blizu američke obale u Atlantiku, gde se dešavaju neke mnogo čudne pojave, nestaju brodovi, nestaju avioni. Neki od njih su pronađeni i često ima nekoliko hipoteza šta se zapravo dešava. Neki kažu zbog toga što je tu Sargasko more, more u kome ima jako mnogo algi. Onda te alge kada uginu oslobađaju veliku količinu metana, tako da se nekad podižu mehuri metana koji je mnogo ređi od vode i onda ako se to desi ispod broda, brod samo propadne. To je jedna hipoteza koja na prirodni način pokušava da objasni zašto brodovi nestaju u toj oblasti, ali ne može da objasni zašto avioni nestaju. Čitave eskadrile su nestale u tom pojasu i zabeležene su nekakve elektromagnetne anomalije. Evo da vidimo takođe na Google Earth, na obali Kalifornije, kod mesta Malibu, postoji jedno zaravnjenje, otprilike 6 km od obale, zaravnjenje koje je potpuno neprirodno. Dakle, to ne odgovara prirodnoj konfiguraciji u moru i kada se sa strane pogleda, to zaravnjenje stoji na stubovima. I to je oblast u kojoj često očevici vide različite svetlosne fenomene, neke letelice i tako dalje. Tako da, eto, to je moguća lokacija jedne od tih baza i napisana je čitava knjiga o različitim lokacijama pod vodom gde bi bilo moguće da ti pali anđeli imaju svoje baze. Videli smo piramidu na Antarktiku, piramide postoje i na Marsu. Sad treba sve to procesovati i pokušati da razumemo šta se zapravo dešava, o čemu se radi.
Kada uporedimo piramide, ovo je jedna od piramida u Kini, sa objektima na Marsu i također na Antarktiku, onda ćemo vidjeti da u dolini Elysium na Marsu isto tako postoje potpuno pravilne četvorostrane piramide i ponovo ne samo jedna, nego čitav sistem piramida od koje su 3 vrlo slične Keopsovoj, Kefrenovoj i Mikerinovoj piramidi na Zemlji i isto tako imaju raspored koji odgovara ovim piramidama. Da vidimo šta Biblija otkriva o tim palim anđelima. U Isaijinoj knjizi, 14. glava od 12. do 14. stiha. Preko proroka Isaije Bog nam otkriva detalje o jednom davnom kosmičkom ratu između dobra i zla i vidjet ćemo šta se desilo. Kako pade s neba zvezdo danice, kćeri Zorina? Kako se obori na zemlju koji si gazio narode? Sad, kako razumeti ovaj deo stiha? Oborio se na zemlju onaj koji je gazio narode, što znači da su ti narodi bili izvan zemlje. Danas je Mars potpuno pust. Inače, Mars je bog rata. Ništa nije slučajno. I kaže, kako se obori na zemlju koji si gazio narode, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božih, podignuću presto svoj i sešću na gori zbornoj na strani severnoj, izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim. Također imamo u knjizi o Jovu, 1. glava, 6. i 7. stih, na samom početku knjige o Jovu sljedeći izveštaj. A jedan dan dođoše sinovi Božiji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona. I Gospod reče Sotoni, otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče, prohodih zemlju i obilazih. To znači da ima još drugih nastanjenih mesta ili ih je bilo u to vreme i da je rat, taj neki rat koji se vodio kada su pali anđeli zbačeni na zemlju, verovatno obuhvatao druge stvorene svetove. Ja planiram da napravim jednu seriju Zvezdani ratovi, baziranu na Bibliji, ne na Lukasovoj produkciji i produkciji Walta Disneya, ali ne znam, ponudio sam tu tematiku. Za sljedeću godinu vidjet ćemo da li će neki organizatori izabrati tu tematiku. Uglavnom, Biblija govori o borbi između nekih nebeskih entiteta i govori o tome da su zbačeni na zemlju još davno i da su drmali, oblačili i vedrili širom verovatno našeg sunčevog sistema i drugih mesta u svemiru, u materijalnom stvorenom svemiru, pa i u duhovnom svemiru. Da vidimo sada da li možemo napraviti neku vezu između piramida, njihovog oblika i položaja sa nekim nebeskim telima. Ja sam rekao da u megalitskoj civilizaciji je fantastično to što ne samo da su ti drevni narodi mogli da prave objekte za koje mi danas nemamo tehnologiju, nego su ti objekti uvek usmereni ili usklađeni sa stranama sveta, sa datumom ravnodnevnice ili najkraćeg dana i sa određenim sazvežđima. Sazvežđe Orion, koje je vidljivo i sa našeg neba, dakle Orion je bio lovac i ima svoj belt ili pojas. U Orionovom beltu ima 3 zvezde i te 3 zvezde i po svom sjaju i po svom položaju u potpunosti odgovaraju položaju i veličini 3 velike piramide, Keopsove, Kefrenove i Mikerinove. Dakle, ovo je situacija u Egiptu, ovo je položaj 3 piramide u Orionovom pojasu. Vidite poklapanje. Zatim, u Meksiku 3 velike piramide, ista priča. U Kini 3 velike piramide, ista priča. Širom sveta globalno znanje o važnosti Orionovog pojasa iz nekog razloga. Neko znanje koje je zaboravljeno. I evo pogledajmo kako izgleda kada stavimo jednom preko drugoga zvezde, te 3 zvezde u pojasu Oriona,
sa piramidama u Egiptu. Savršeno poklapanje. Prema tome, oni koji su izgradili piramide, ne samo u Egiptu, nego širom sveta, su pokušali da na zemlji naprave sliku neba. Kao što je na nebu, tako je i na zemlji. Zašto bi to radili? Pa očigledno, oni koji su im dali tehnologiju da tako nešto urade, očigledno su na neki način zbačeni sa neba i žele da na zemlji reprodukuju ono što je bilo na nebu. Da vidimo neke tekstove koji govore o Orionu u Bibliji. U Jovu, 9. glava, 9. stih, on je Bog, on je načinio zvezde, kola i štape. Štapi su u prevodu Orion. Dakle, kada vidite štape, to je Orion i zatim postoje vlašići o kojima sam juče prepodne govorio na predavanju. Zatim Jov, 38. glava, 31. stih, možeš li svezati miline vlašićima ili svezu štapima razrešiti? Drugim rečima, taj način kako su gravitaciono povezane zvezde u pojasu Oriona, da li mi ljudi možemo da to razrešimo? Da li možemo da utičemo da te zvezde više ne stoje tako kako stoje? Prorok Amos, to je mali prorok iz Starog zaveta, 5. glava, 8. stih. Onoga tražite koji je stvorio zvezde, kola i štape i koji pretvara sen smrtni ujutro, a danu tamnu noć, koji doziva vode morske i proleva ih po zemlji, ime mu je Gospod. Drugim rečima, ovaj tekst koji je veoma star, nekih 2400 godina, može, kao da je direktno napisan ljudima koji veruju u drevne astronaute. Nema razloga da ne verujemo u njih. Oni su bili tu i jesu tu, ali služiti njima ili nadati se njihovom povratku, da će oni na neki način da nas spasu, da će oni da reše probleme čovečanstva, po Bibliji je to jako opasno. I ovde Amos kaže, onoga tražite koji je stvorio zvezde. Nemojte da tražite one koji tu lete okolo i daju vam tehnologije i tako dalje, nego onoga tražite koji je sve to stvorio. Maglina Orion se nalazi u blizini te tri zvezde u pojasu, jer Orion ima i svoj mač i u maču Oriona se nalazi ova maglina. Evolucionisti kažu da je maglina Orion mesto gde nastaju nove zvezde. A zapravo kada pogledate maglinu, vidite da svetlost isijava iz nje, dakle to nije svetlost zvezda, ovde ima nekoliko zvezda, nego nekakva svetlost isijava iz magline, kao da je, i to nije jedina maglina tog tipa, kao da su u pitanju neka ogromna vrata koja povezuju materijalno nebo gde su zvezde sa trećim nebom gde se nalazi Božji presto. To bi bio taj neki Stargate, napravljeni su filmovi, naučno-fantastični filmovi o kapiji koja ide ka nebu. I kada vidimo tekst koji se nalazi u psalmima, 24. psalam od 7. do 10. stiha, tu se govori o vratima, o večnim vratima kroz koja će proći Bog kada bude dolazio na zemlju i kada se bude vraćao. Pesma koja je zapisana, nju zapravo pevaju anđeli na nebu. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna. Ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod, krepak i silan, Gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave. Zanimljivo je da je Sotona Lucifer preuzeo na sebe to da je on vrhovni bog među palim bogovima i isto tako bog rata. Mars, ta planeta koju je verovatno on u potpunosti upropastio pre nego što je zbačen na zemlju, a vidimo ubrzanim koracima kako se zemlja upropaštava i kako se pustinje šire. Međutim, iznad njega je Gospod nad vojskama. Car slave koji će proći kroz
nebeske kapije. Evo da vidimo ponovo te piramide i ponovo poređenje sa Orionom. Ono što je bitno da shvatimo, kada povežemo da piramide imaju sposobnost da generišu energiju, elektromagnetno zračenje, one su sad ruševine nakon 4000 godina i još uvek generišu energiju, možemo misliti kako su funkcionisale kada su bile u punoj snazi. Postoji neki napor da se otvori portal kroz koji bi oni koji su zbačeni na zemlju ponovo se na neki način domogli neba. Zato je ta tehnologija koju su dali čoveku uvek orijentisana prema Orionu i prema severnjači i prema stranama sveta, jer sve to, dakle, megalitska civilizacija i megalitska tehnologija je povezana sa okultnim. Pali anđeli koji su dali tehnologiju su zapravo okultna bića, duhovna bića i treba što dalje da ih se klonimo. Nažalost, ljudi često ne znajući sa kim imaju posla, zabavno nam je, da prizivamo mrtve, da prizivamo duhove i tako dalje. Bog u Bibliji mrzi na to i kaže da se klonimo vračarenja i svega ostalog vezano sa duhovima i prizivanjem mrtvih. Jer po Bibliji mrtvi spavaju, oni koji se javljaju nisu naši mrtvi rođaci i prijatelji, nego su zapravo pali anđeli koji ih imitiraju i uvode nas u jednu prevaru sve dublje i dublje. Dakle, to je stara okultna tehnologija koju su pali anđeli dali čoveku, ta megalitska tehnologija, ali ona seže sve do naših vremena. Upravo tu, recimo u Velikoj Britaniji, gde se nalazi Stonehenge, upravo tu ima najviše znakova u žitu. Ja sam na kanalu Božidara Prgonjića imao jednu čitavu emisiju o krugovima u žitu. Možete je videti ovde. Nemam vremena sada mnogo o tome da govorim. Uglavnom, ti neki duhovni entiteti koji su očigledno izuzetno inteligentni, kao svetleće kugle formiraju različite figure u žitu i neke od njih su fascinantne. Naravno, kada se sve to dešava, onda određene agencije u ovom svetu uvek pronađu nekoga malo da zbuni ljude, tako da su se javili ljudi koji kažu kako su oni pravili te znakove u žitu, kako su sa nekom daskom polegali žito i tako dalje. I za neke ljude je to dovoljno objašnjenje. Međutim, kada analizirate kompleksnost nekih od znakova i brzinu kojom su stvoreni, praktično za manje od sat vremena, nekada za nekoliko minuta, to znači da osim tih lažnih postoje mnogi pravi znaci, tako da ovi entiteti pokušavaju da komuniciraju sa čovekom, pokušavaju da nas privuku sebi i da nas uvuku u taj sistem okultnog. I mnogi ljudi idu tamo i meditiraju, sednu u te krugove i onda vide svetlost i tako dalje. To su vrlo opasne stvari. Napravljen je i film, znaci. Međutim, evo ovde da vidimo neke od vrlo zanimljivih znakova. Jedan je osvanuo kao ovi Grace ili sivi vanzemaljci. Vidimo profil vanzemaljca i pored njega ovo je jedno veliko polje. Pogledajte drva kolika su. Ko je uspeo da, sa drvenom daskom tako polegne žito i kao neki CD, kao neka ploča koja ima određeni kod, taj kod može da odgonetnut je i predstavlja neku vrstu poruke upućenu čoveku. U smislu, nemate još mnogo vremena, treba da se pripremite i tako dalje. Okultno je vezano za megalitske spomenike. Evo da se vratimo Stonehenge-u. Kada sam bio u Stonehenge-u, tamo vam ne daju vlasti da taknete to kamenje, zato što su tamo neke biljčice rastu i neki lišajevi hiljadama godina, pa da slučajno masnoća sa prstiju ih ne ošteti ili da nešto ne zarazimo. A svake godine
dozvoljavaju druidima da tamo idu i da imaju svoje svečanosti. Evo ovde vidimo moderne druide, koliko oni zaista znaju čemu je služilo ovo kamenje, nisam siguran, ali svi megalitski spomenici, pošto ni dan danas nemamo tehnologiju da tako nešto napravimo, svi oni su zapravo svedočanstvo manifestacije, realne, prave manifestacije nadprirodne sile, koja je na određeni način, da li antigravitacijom, da li nekim drugim fenomenom levitacije i tako dalje, ili jednostavno veličinom tih nevidljivih entiteta, koji su, iako su nevidljivi, mogli da slažu te blokove. Jednostavno imamo danas spomenike širom sveta koji su neobjašnjivi i svi ti spomenici svedoče o realnosti demona i palih anđela. Mi hrišćani često verujemo, pa se pitamo da li Bog postoji, možda ne postoji i tako dalje. Ali ovi koji veruju na drugoj strani, oni imaju svoje dokaze da njihova božanstva aktivno deluju i širom sveta. Kako je moguće da megalitska civilizacija postoji širom sveta na isti način? Pa tako što ti leteći tanjiri su jako brzi i svuda su dostupni. Kako je moguće da imamo te zapise, crteže koji se vide samo iz neba? Pa zato što su bili navođeni. Kako je moguće da postoje različite geografske karte koje ljudi nisu mogli pre 500 godina da napravi, tako dalje, tako dalje. Sve te tehnologije je čoveku dala grupa tih entiteta koji su zbačeni na zemlju. Zapravo neprijatelji Boga i neprijatelji čoveka. Ja sam pomenuo da nije Bog dao tehnologiju prepotopnom čoveku. Evo da se vratimo malo na prvu temu o kojoj smo govorili. U četvrtoj glavi prve Mojsijeve sposobnost metalurgije je dobila loza koja ide od Kaina, brata ubice, a ne od one loze koja ide prema Noju i ljudima koji su sačuvali znanje o pravome Bogu. Međutim, nije to jedina tehnologija koju su dobili. Uvek su bitne priče i bajke nisu u suštini uvek samo bajke. Verovatno ste čuli za ogledalce, komunikaciju sa ogledalom koje vam kaže sve kao da ima internet, pa vam kaže kao neke moderne tehnologije. Isto tako gledanje u kuglu. Različiti bajači i mađioničari i širom sveta su zapravo tokom istorije davali informacije kraljevima i mnogim drugim bogatašima šta i kako da rade u kom trenutku. Dakle, to su bili savetnici i sada kada pogledamo staklo je napravljeno od silicijum dioksida, praktično od peska. Ili se koristi staklo, ili se koristi kvarc. Kvarc se nalazi u piramidama. Od kvarca je napravljena i ona kristalna lobanja o kojoj smo prošli put govorili. Nekad davno, a možda još uvek, samo je povlašćeni sloj ljudi imao pristup informacijama od tih nekih entiteta koji su sa nama komunicirali preko ogledala, preko kristalnih kugli i tako dalje. Silicijum dioksid i kvarc. Da li danas imamo tehnologije koje su iznedrene u vrlo kratkom vremenu? Posle Drugog svjetskog rata ove tehnologije apsolutno nisu postojale. 90-ih godina, vratite se unatrag, pogledajte kako su izgledali prvi mobilni telefoni 90-ih godina i kako su izgledali prvi laptopovi. I onda u samo 20 godina jedna eksplozija tehnologije, tako da smo danas svi međusobno povezani preko interneta i preko tih nekih naših sokoćala, tako da danas svako od nas pita da li će biti kiše danas, nešto se ne oblačilo, ajde da vidimo na mobilnom i tako dalje i tako dalje. Dakle, tehnologije koje su nekada bile davane povlašćenima, te tehnologije nije sam čovjek napravio.
Nijedan čovek nije dovoljno inteligentan da napravi mobilni telefon. To su čitave grupe, čitave fabrike koje prave određene deliće i onda se sve to uklapa i tako dalje. A odakle dolazi tehnologija za sve to, ko je to sve smislio, to prevazilazi snagu ljudskog mozga. Dakle, 60. i 70. godina, kada su Deniken i drugi pobornici drevnih astronauta počeli da pričaju priču o tome kako su nas ti drevni astronauti zapravo stvorili, kako su to naši bogovi, kako su to naši stvoritelji, u to isto vreme je otprilike počelo da se sve manje, zapravo sve više i više zanemaruje Božja reč i Biblija. Tako da je to na neki način znak vremena. Isus takođe govori o znacima vremena u Matejevom evanđelju 24. glava 3. stih. A kad seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti. Drugim rečima, Isus im je rekao da mora da postrada i da će vaskrsnuti i da će posle toga otići na nebo Ocu, ali će se vratiti nazad na zemlju. I sad njih živo zanima da li će to biti za njihovog životnog veka. Kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvog dolaska i kraja veka ili smaka sveta na neki način. I evo šta im je Isus odgovorio. Matej 24. glava, 4. i 5. stih. Prvo što im je Isus rekao je, i odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari. Dakle, prevara će biti osnovno oruđe palih sila da odvuku čoveka od Boga. I sad kaže dalje, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Imam jednu drugu prezentaciju u kojoj imam listu različitih ljudi koji su za sebe tvrdili da su Isus, da su Božji sin. Čak i ja dobijem nekada poruke, e-mail od ljudi koji klejmuju za sebe da su oni danas Isus. Tako da, naravno, nije uvek sve vezano za pale anđele. Nekad jednostavno ljudi imaju neki problem, ali pali anđeli svo vreme pokušavaju da ubede čovečanstvo da su oni naši stvoritelji. Da nije Bog taj koji nas je stvorio, pa prema tome nije Isus taj koji je naš izbavitelj, nego su oni naši očevi. I to je veoma opasno učenje. Evo da vidimo jednog boga iz egipatskog panteona bogova. To je bog Set. Bog Set, njegovo ime je zapravo veoma slično kao Satana. Set, Satan ili Šeitan. On je, dakle, Set, bog Set, je bog pustinje. Biblija kaže tamo u Isaiji da je gde si ti koji si obraćao narode u pustoš. Mars, na kome postoje piramide, danas je pustinja. Zemlja na kojoj su danas piramide u Egiptu je postala pustinja. Pre je nekad to bila plodna dolina, sad je pustinja, Sahara. Set je bog pustinje, oluje, nereda ili haosa, nasilja i vrlo zanimljivo stranaca. Dakle, Set je bog stranaca. Da li znate kako se stranci kažu na engleskom, kad je neko, nije stranger, neki drugi izraz koriste, alien. Dakle, kada dođete u Ameriku, vi ste alieni, a alien je isto sinonim za vanzemaljce, za strance. Tako da je Set bio, između ostalog, pustinje, nasilje i tako dalje, bio je i bog aliena, bog stranaca, što sasvim ima logike, jer Biblija kaže da je Bog i sveti anđeli su zbacili Sotonu i njegove anđele demone na zemlju. Tako da Set, Satana,
je taj koji je bog aliena ili vanzemaljaca. U današnje vreme postoje neki od satanista koji su organizovani kao hram Seta i imaju pentagram kao i drugi satanisti, taj Bafometovu zvezdu koja zapravo predstavlja 2 roga, 2 uveta i bradicu jarca. Sad, ja sam pomenuo da juče kada smo govorili da je bio jedan egipatski faraon koji se zvao Seti I i značenje, evo ovo je njegova mumija, i značenje njegovog imena Seti je posvećen Setu ili posvećen Satani. Taj Seti I, spomenuli smo ga juče govoreći o megalitima u Ozirionu. Taj Ozirion je zapravo spomenik Setiju I, iako on nije tamo sahranjen. I sad, kada vidimo u Isaiji, 14. glava, od 14. do 17. stiha sledeće, onda možemo da povežemo kakve veze ima izlazak jevrejskog naroda iz Egipta sa Setom, sa Setijem i sa nečim što sam pomenuo na početku ovog predavanja, a vratit ću se na to. Izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s Višnjim. A onda Bog kaže, dakle, to je tekst koji sam već čitao, da je to onaj koji je pravio haos i tako dalje, i onda je zbačen na zemlju. I sad Biblija kaže, a ti se u pakao svrže u dubinu grobnu. Koji te vide, pogledat će na te i gledat će te govoreći, to li je onaj koji je tresao zemlju, koji je drmao carstva, koji je Vasiljenu obraćao u pustinju. Vasiljena je svemir. Dakle, ne samo zemlju, nego je Vasiljenu obraćao u pustinju. Kad pogledamo sunčev sistem, on je izgranatirana pustinja. Koji je Vasiljenu obraćao u pustinju i gradove njezine raskopavao. Roblje svoje nije otpuštao kući. Dakle, taj bog Set, preko svog faraona Setija, roblje svoje nije otpuštao kući i naravno onda imamo egzodus, izlazak iz Egipta. Mi ne možemo tačno da kažemo da li je Seti I bio faraon koji se direktno sukobio sa Bogom. Ovde je prikazana njegova mumija. Da li je zaista njegova, teško je reći. Jednog dana ćemo precizno znati. Međutim, Seti I jeste otac Ramzesa, koji je bio jedan od najvećih faraona, mada i Seti I bio veoma veliki faraon. Sad, taj Seti I, koji je posvećen bogu Setu, bogu haosa, kakve on ima veze sa današnjim svetom? Vrlo zanimljivo, ljudi koji danas proučavaju svemir, a to su svemirske agencije, NASA, ESA i tako dalje, kada daju imena različitim projektima, da li ste zapazili da uvek daju imena iz mitologije? Iz grčke mitologije, nekada iz egipatske mitologije, nikada ne daju imena vezana za hrišćanstvo. Ne postoji neki projekat Sveti Pavle, apostol Pavle ili Jovan i tako dalje. Uvek su to neki projekti koji dobijaju imena na osnovu mitologije i panteona lažnih palih bogova. Tako je i sa projektom SETI. Dakle, kako se zove? Projekat za traženje vanzemaljske inteligencije SETI. Dakle, imamo Setija prvog u Egiptu, koji je posvećen Setu ili Satani, i imamo danas projekat koji osluškuje nebo da bi ponovo došao u kontakt sa nekakvim entitetima i uspostavio direktnu vezu sa palim anđelima. Zašto je slovo S naopako? Obećao sam da ću vam kazati. Ja mogu samo reći svoje mišljenje. Kada pogledamo piramide u Egiptu i na drugim mestima, videli smo da su ti megalitski spomenici izgledaju, dakle, takav im je položaj da na zemlji predstavljaju ono što je na nebu. Kao što je na nebu, tako i na zemlji. To je još mnogo očiglednije kada se bavimo majanskim piramidama u Centralnoj Americi,
jer su Maje bile na ogromnoj teritoriji. Sve dok džungle nisu posečene, nije bilo jasno da zapravo majanske piramide, a ima ih stotine, tačno odgovaraju zvezdama na nebu. Dakle, Egipćani su tu nekoliko piramida namestili, a Maje praktično čitavo zvezdano nebo. Kao što je gore, tako i dole. Drugim rečima, onaj što je bio gore, sada je dole i želi da se vrati gore, a osluškivanje neba, kako možemo znati da će sa neke zvezde doći signal? Ti pali anđeli su tu okolo, lete i tako dalje, mogu da daju signal. To je jedna od varijanti šta nas očekuje, jer Ronald Reagan, američki predsjednik, je rekao da čovečanstvo može biti ujedinjeno samo ako imamo zajedničkog neprijatelja. Sad, da li će inscenirati nešto na tu temu ili će nešto drugo inscenirati vezano za zdravlje i za pandemije, vidjet ćemo, ali treba da imamo na umu da se na ovome ozbiljno radi i da je taj seti sa obrnutim s, kao što je na nebu, tako i na zemlji, samo prevrnuto. Je li tako? I da vidimo u Efescima poslanici, apostol Pavle piše pre 2000 godina u 6. poglavlju 12. stih, objašnjavajući sa kime se mi zapravo borimo. I kaže, jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i s vlastima i s upraviteljima tame ovog sveta, i onda ih definiše, s duhovima pakosti ispod neba. Dakle, tu su, nažalost, svo vreme i naš duhovni rat, rat između dobra i zla, je upravo sa tim entitetima, pri čemu većina ljudi pojma nema o pravom identitetu tih takozvanih drevnih astronauta, nego ih čekaju sa oduševljenjem, meditiraju u pustinjama i u polegnutom žitu, čekajući da oni dođu. Isus je rekao, pazite se da vas ko ne prevari, jer će izaći mnogi lažni Hristosi. Jevrejima poslanica, 2. glava, 14. i 15. stih. Dakle, sve su ovo pomalo zastrašujuće stvari. To je rat koji traje 6000 godina na ovom svetu i ti megaliti i prepotopna tehnologija su direktno vezani za naš život danas. Isus je rekao da će njegov dolazak biti kao što je bilo u vreme Noevo. Tako da, iako je sve to drevno i tekako je aktuelno danas i treba da smo informisani. Ali isto tako treba da znamo da je to pobeđeni neprijatelj. Pre 2000 godina je Isus pobedio na krstu i svojom smrću satro državu smrti. Budući pak da deca imaju telo i krv, tako i on uze deo u tome da smrću satre onoga koji ima državu smrti. Zapazili ste da ti pali entiteti koji su živi 6000 godina, većina njihovih podanika su mrtvi na grobljima i oni se predstavljaju kao mrtvaci, kao nekakvi duhovi i tako dalje. I svi ti faraoni koji su im služili, mumificirani, su bili u nekim grobovima čekajući nekakvo vaskrsenje, a nisu ga tražili od pravog Boga. Da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola, i da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi. Biblija nam sugeriše da kada jednom imamo pouzdanje u Boga, onda ne treba da se plašimo smrti, telesne smrti, više treba da se plašimo onoga koji može ubiti i telo i dušu, a to je Bog, koji je naš stvoritelj. Međutim, iz nekog razloga koji je meni potpuno nejasan, Bog toliko voli čoveka, mi to apsolutno ne zaslužujemo, toliko nas voli da je položio svoj život za čovečanstvo. Tako da je bitka već izvojevana, ono što ostaje je bitka u našem srcu. Ne dozvolite da budete prevareni, treba da smo svi informisani, jer će sila prevare biti neverovatna. Sve ove nove tehnologije su upregnute da prevare čoveka. Zadnjih godina sve se svodi na prevaru čoveka na različitim nivoima. Naravno, ne treba da budemo paranoidni, zbog toga treba da čitamo Bibliju, da se molimo Bogu
i da se radujemo, jer sve to svedoči skorom dolasku Isusa Hrista i uspostavljanju večnog nebeskog carstva. Hvala vam na pažnji.